एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली की हेवूय करूंक जाता आणि लोकांक जे आम दिल्ली कोण दाखयला ते गोंयांतूय कोण जात म्हूण म्हाका संदी दिली निवडून हाडून. सो हांव देवाक आर्गां दिता, भाडाले लोकांक आर्गां दिता. सेइंग दिस हो जो रेप्लिका गुड हेल्थ क्लिनिक, अ रेप्लिका ऑफ दी मौला क्लिनिक, जे मौला क्लिनिक देशभर चर्चा जाल्ली आसा, आखे वर्ल्डभर चर्चा जाल्ली आसा. आम आदमी पार्टीचो मौला क्लिनिक हो रेप्लिका आज आमी गोंया हाडला आणि ताका आमी दवरला नाव गुड हेल्थ क्लिनिक. आणि हांगा दोतोर आसतलो फ्रॉम मॉर्निंग 9 o'clock टील इवनिंग 6 o'clock फ्रॉम मंडे टू सॅटर्डे. तपासपाचे फ्री आसतले. बेसिक जी वखदां आसा, कोणा तोंडयेची दुयेंस जाले, कितें बेसिक वखदां आसा ती वखदां आमी हांगा दितले आणि बेसिक ट्रीटमेंट जो आसा हांगा करतले. We made a promise that we will see that in Benaulim constituency we will open up a Maula clinic. And today is the day where Benzi and the Aam Aadmi Party has fulfilled this promise. To have this kind of facilities for their own people. So this is something which all our own people should utilize it completely. And the clinic is in a great, it has got great facilities, and a doctor will be available from morning till evening. A nurse will be available. Lot of times what happens is whenever we have any small medical problem, lot of people go to the medical shop without getting, they treat their own selves.